dinosaurus rainbow. Wow, keren, amazing. Ada yang berwarna hijau, biru, dan juga merah. Mantul. Let's go, kita buka telur berwarna hijau nih. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa nih? 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada kuda poni. Mantul. Sekarang kita buka telur yang berwarna merah nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada Barbie. Mantul. Wadidaw, ini ada telur berwarna biru nih. Kita buka 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada dinosaurus. Mantul. Let's go, kita mencari harta karun lagi. Cururururut. Widih, 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 widih. Wadidaw, ada ondel-ondel pocong nih. Wow, ada ondel-ondel pocong bermata 1. Mantul. Let's go, kita mencari lagi. Wow, ini ada 2 topeng berwarna hitam nih. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa nih? Kita buka topeng yang berwarna hitam nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada mobil polisi. Mantul. Sekarang kita buka topeng yang kedua nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada pesawat helikopter. Mantul. Let's go, kita mencari harta karun lagi. Cururururut. Widih, 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 widih. Wow, ada 3 topeng ondel-ondel Betawi. Ada yang berwarna putih, merah, dan juga merah. Let's go, kita buka satu persatu nih. Kita buka topeng ondel-ondel berwarna putih nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada motor Rossi. Mantul. Let's go, kita buka topeng ondel-ondel Bang Kumis nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada kuda zebra. Mantul. Let's go, kita buka topeng ondel-ondel Bang Kumis nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada kepala ondel-ondel Betawi. Mantul. Sampai di sini dulu teman-teman petualangan kita. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.